Ubwamamare ni ikintu cyifuzwa n'abantu bose, 95 kuzamura by'abatuye isi, ushyize ku ijanisha wasanga bakunda ubwamamare. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza yuko ari ikintu giharanirwa, ndetse no kubigeraho bigasaba amahirwe menshi cyane n'umuhate. Hari ababigerageza bikanga, ariko hano ngufitiye 8 b'Abanyarwanda bakurikirwa kurusha abandi ku rubuga rwa Instagram, barabiharaniye ndetse babigeraho. Reka nkubwire ngo ikaze nanone kuri Afro10 TV Countdown. Njye ndi Hero Willis, ikaze nanone. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzikazi wabigize umwuga Butera Knowless. Butera Knowless guhera 2008 ntabwo yigeze atezuka ku nshingano ze zo kuririmba. Yatanze ibyishimo ku Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga, niyo mpamvu nawe bamukunze bakamukurikira. Kugeza kuri ubu ngubu akurikirwa n'abantu 927, afite post ya 210, ndetse akurikira abantu 388 ku rubuga rwa Instagram. Umwanya wa 7 turasanga umuramyi wabigize umwuga guhera igihe yari umunyeshuri muri kaminuza mu gihugu cy'Ubuhinde, akaririmba indirimbo zirimo number 1 zigakundwa, kugeza ubwo yakoze indirimbo ikama ikimenya bose ku isi yitwa Ni Nasiri, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 90 batuye hirya no hino. Yitwa Israel Mbonyi. Uyu nguyu kandi akurikirwa n'abantu miliyoni irenga, afite post 657, akaba akurikira abantu 209. Ku mwanya wa 6 twimanukira turasanga umuhanzi The Ben, Kizigenza Mugisha Benjamin wamamaye ku izina rya The Ben. Nawe yarabiharaniye guhera 2008 ubwo yinjiraga mu muziki azanywemo na Tom Close, Dr. Kizigenza, maze akabikora akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agakomeza agakora hit irimo nka Amini Love, yakoze indirimbo zirimo Prince Love. Urumva yuko ibintu byinshi bye byerekeza ku rukundo. Ni umwe mu bakunzwe koko, cyane cyane n'igitsina gore. The Ben nakurikirwa na miliyoni irenga, ndetse akaba afite post 1374, akaba akurikira abantu 405 ku rubuga rwa Instagram. Ku mwanya wa 5 turasanga Miss ibihe byose, mwite Miss Rwanda 2016, Mutesi Jolly. Uyu yagiye agaragara nk'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, cyane cyane igitsina gore. Maginganga yakurikirwa n'abantu basaga miliyoni, ariko kandi akaba afite post 1353, ndetse Miss Mutesi Jolly akaba akurikira abantu 1293. Ntagutindiye kwihuta, ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi Ngabo Gilbert Medard wamamaye ku izina rya Meddy, ndetse kuri Instagram yitwa Meddy Only. Uyu nguyu nagira ngo ngubwire yuko yakoze indirimbo guhera 2008, nawe akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe na mugenzi we The Ben, bagakora ibintu by'ibitangaza. Niwe muhanzi wa mbere wuje abantu bamukurikira cyangwa byite views ku ndirimbo mu Rwanda. Indirimbo ye yitwa Nasra niyo yabikoze, ndetse ni nawe muhanzi wa mbere mu Rwanda ufite indirimbo ya mbere yarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 100, ndetse n'umwe mu bakomeye muri East Africa no muri Afrika yose. Yemwe mvuze ko ari no ku isi nabambeshye, kuko indirimbo ze zumvwa hirya no hino
kugeza kuri ubu ngubu hakurikirwa n'abantu miliyoni irenga. Ku rubuga rwa Instagram afiteho poste 1539, akaba akurikira abantu 480. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwabigezeho mbere Shadbu, yiswe amazina menshi ari mu rucanege ariko ntiyahagarara, bamwise Slay Queen n'ibindi byinshi bibi, ariko arababwira ati nzabikora kugeza mpfuye. Kugeza kuri ubu ngubu Mama Shadbu afite abamukurikira bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 200 ndetse barengaho, na poste 21 n'abakurikira bagera kuri 88. Shadbu niwe munyarwanda ndetse akaba n'umunyarwandakazi wuje abantu miliyoni bwa mbere ku rubuga rwa Instagram, ndetse yabijemo kera abifashijwemo n'umugabo we w'umudirector ukomeye witwa Meddy Saleh. Baje gutandukana magingo aya ngaya, bakaba batari kumwe ariko bafitanye abana 2. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda kubw'impano ye itangaje yo kuririmba. Yakoze collabos zikomeye cyane, harimo nk'indirimbo yakoranye na Shaggy wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akorana na Diamond Platnumz muri Tanzania, akorana na Joe Boy wo muri Nigeria, akorana n'abahanzi barimo Black Diamond South Africa, Eddy Kenzo umwe mu nominees bahora muri Grammy Award muri Uganda, Harmonize, akorana na Khaligraphy Jones, yagiye kuri stage nka Coke Studio, yagiye mu biganiro bikomeye ku isi nka Good Morning America. Bruce Melody yakoze ibikorwa byinshi, yatwaye ama award menshi cyane. Bruce Melody akurikirwa n'abantu miliyoni n'ibihumbi 200 birenga hafi ibihumbi 300, akurikira abantu 612, ndetse Bruce Melody afite poste 111. Reka nkwibarize, urakeka rinde uri ku mwanya wa mbere ko tumaze kumva Bruce Melody ubica bigacika? Ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa gatatu tukumva Shadbu nawe ubica bigacika, umwe mu babigezeho mbere. Ku mwanya wa kane tuhasanga Meddy, umwe mu bahanzi bakomeye ku isi. Tugasanga ku mwanya wa gatanu Miss Mutesi Jolly, umwe mu bamisi b'ibihe byose. Ku mwanya wa gatandatu tukasanga The Ben, umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, East Africa, Afrika no ku isi. Tukasanga Israel Mbonyi, umwe mu baramyi bakomeye mu Rwanda, East Africa, Afrika no ku isi. Ku mwanya wa 8 tukasanga Kizigenza Mama Butera Knowless, umwe mu babigezeho kurusha abandi mu b'igitsina gore ndetse n'abagabo, arabahaganya. Ese ukeka ko ari ndi ku mwanya wa mbere? Ntabwo ndi bugutsindire, uyu n'ubundi reka ubeho n'ubikwiriye kurusha abandi. Ni Intore zirusha intambwe, ndetse niwe uyoboye ahantu hose, arabyemerewe ndetse arabikwiriye. Ugiye kuvuga ibigwi bye wamara ubuzima bwawe bwose ukibivuga. Uyu nguyu Afrika iramutinya, iramwemera kandi iramukunda. Isi yose ikamutinya, ikamwemera kandi ikamukunda. Afite ibigwi ababifite ku isi n'imbarwa. Ni intwari y'u Rwanda, ni intwari ya Afrika, ni intwari y'isi yose. Reka tubivuge gutyo. Ni umubyeyi, yitwa Paul Kagame, niko kuri Instagram yitwa, ariko reka njemere ko aya mazina mvuge ni His Excellency President Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Kuri ubu ngubu akurikirwa kuri Instagram n'abantu miliyoni n'ibihumbi 700, hafi 800. Akurikira abantu 59, ndetse afiteho poste 4021 magingo aya ngaya nakoraga kino kiganiro.
reka nkubwire yuko ibi byose abyemerewe ndetse ari ukwiye kuba uwa mbere. Afro10 TV ni byinshi byiza tukugezaho umunsi ku munsi, reka nkubwire ni ukomeze kubana natwe muri byose. Njye ndi Hero Willis, nkangusezeraho nkubwira ni Astra Vista.